Hagi kindiat sngi baladam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Southwest Khasi Hills District kala khang tala ya ka sub center hakasnong umjaran naka daw baka office juga District Medical Health Officer kamsham lathung kampura ya ka kongshida linlengkhoi nadu usnam arajar khat ar watla kala don ka jingkular naka tanan. Kumta halor kanin kaladon ke jingi kendu hapreng jong seng ke trajaka ki officer na ka office DMNHO but kumju ke joint director na ka Directorate of Health Services haka khat sautri ku jemang araja arpusan na ka ni jingi lang layakren basyan antung kam sarkar purano ya ka ka trajaka but kumta ke seng kala ailat ban plebyang no ya ka ka sub center hadin bangila yo man bangila khang talai ka sub center menjaranya mensputarik jong benai tina kalian jongka departemen kabukan thum na po directorate jongka health badi MHO jongka district jongi kila khot ikren yangi kaseng mata yasni tagbede gitu maka jengkhang tala ke jongi yaitu sub center long ba kajingmi ikren ke jongi na kalian juga sengila Sim dak we jeng mut tak long mangin yo ban plino ene sub center namar ba khnang ba ki paj ba kinong sim da wai ki ba armen mat ki we ki ba hap po jong sub center jaran kini yo e ban pendon kam no itu sub center ngila sim e garai ban plino ta sngi ban kalian juga seng ngim chong klik ti be de ban kam walang ila yo makna ga jing kular na kalian jong di MHO rengkat ban Joint Director meni yang bangi penlong gejing yalang Dr. Ruar rengkat bagi staf napo Directorate ban nakali yang juga staf jong di MHO Dr. Lartang tikila ai ya ka jing menjur ahmad juga gaseng bangi le no ya de bagi trajaka kong sidalin khoi ki bari trajaka jong niga sub center ki baki kila ais no bahan adu terpun ki agreement ke baki ke lihat ho bakla ai ke yang dijakan duduk suna maria shpel mat kemang sutu ke lomba na kalian jong joint director percaya ngi ba ke sanction pus biar dia berkenika sub center nadu suna maria ka kendai ban haduk mentana kalian jong hadin bakla yo sanction pus kila percaya ngi ba kila thong of shitting ya ini trajaka tina kalian jong seng inong syong klikti bede bene bentang inang yai budin nang ni jakmat kuma kila kular majongi bana kalian jong trajaka kila hun ya kata ba ngin plino mda singi ne ka sub center tina kalian jong seng ngiwan man penbenang ne por ba yen ni sub center jaran ngin plino ladu mda singi ba ngin senang PJI ka ba nang kalian seng nang simi senjam nang ni jakmat ban yai budin ya ne ka ini ga sub center dia di kahok jong trajaka kiba la ais no bahaya ga departemen ini ga jaka be de bat snai ne sub center habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya